Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ke arpotere unailar, kalami ke kenram hakasnong shela, kasnong keberan hariwar jong ke East Castles District, hakapot hapdeng keri India bat Bangladesh. Kani ke kenram ke lejur hadu kata-kata, hadu baki polit nadu seorang kilahap ban hiar sekani kasnong, kentop rui ke magistrate bat USDPO ke seorang civil subdivision. Hakajing hiar lelum kubor ke Patisi TV, syakani kasnong, ban sengoto ya kadau jong ke kenram. La sengoto syai ba kadau hi kedai na kajing persya, jong kinong senong, ban pelong ya kedor bar, senong, ke balakot pelong, dau assistant secretary ubak John Stillen. Meeting, mampir lek nasiang, mampir lek nasiang. Saya pet pakai kuat kemat serai pakai bergerai kuat. Ma. Kadau hi kabagi pajba kila persya ya kajing temu ban pelong ya kani kador bar. Kadai halor kawain ki kendon jong kesnong. Kabamsya ban khot pelong dorbar. Dau assistant secretary. Henry tang secretary ubalajet hi de kinong snong ula ban pelong ya kador bar. Halor kani kajing temu pelong jubor kani kador bar. Dau assistant secretary kidan katto kan ni kirang ba jong kani kesnong ki balakno ba kani kadai kajing le don bor jong ki katto kan ni ngon kirang ba jong kani kesnong. Kibat muru ban penkhen ya katan rai rukom sensar snong jong snong sela bat kesnong kampala ban pelong ya kani kador bar. Namar kani kam kadang don makot domaru hapok kaying syari. Kabala pelong yang igom ki pajba nong snong bani mi pajba ni dai halor kan nong rim. Ba ki kat kan ni ngon ki balong ki reus utu ki bangila khen gum ki orang ba balong ki temen masan ki balong ki rang ba balang hakala habagile ki yang mani ki keren no kumwe re hakala level jung ka imlang salang pat ki long penman da kumwe ti namar ba ki la sim gabu ya ki ban ben khen ki riti ki dostor jung snong ya rider bar ki rai jung pajba dalam katakan orang ni kumki pajba nong snong ngim skotna ngim lasha ya gani jingle jongki nak por bakin long ki ding penkiang ya kasuk kasain ka roi ka par jong snong hi berkowe tang daki katu kan ni ngot ba ki don ai jumen to yala di na chalendet ti tena ka gadau ba wala daki wan kan ni ki polis USDO magistrate kumki pajba halor kan orang ni yeng ya ka hok di persya ya kahak kalau kan orang keriti dostur kabala seng main berim aja ngadu bakhai kada luar sela 4 juja ka history jong snong sela kum bajle kini ki khalai ka sangut bagi mut ban nyomben ya ki pajba kham yurid uria haka imlang salang jong kum kinong song snong jadi kita ngi bela pelong yang ban ya ki pajba ban persya kuma pili yo i dan ki jong khmat Suaba nakaliang ki officer USDO SDPO hangni khmat yung paiba jungi kular hi
bahaya ke dorbar mentakasni bat nang ni syakmat kat pedek na po kayeng kasyari unom sya ban pelong dorbar pilias ngawi na kipai ba jong ka syong sila ba pila dep man ring ni ile syong ni kila persya jur ban pelong dorbar da u astan sekretari ujon stelin balai ngi persya halor giriti dustur namar ujon stelin umla ban pelong dorbar namar udai tang astan sekretari ubang isu nominate hapo dorbar omba ngijet omba le election kumbale ya u sekretari dorbar chung sila bar kumba fi yang ne ba kipai ba kila kular ne kila kot jumon kila kren hakmat jung media hakmat besar baro ba kane kayeng dorbar kade kayeng dorbar jong pai ba chung sila mano bedon hok pelong dorbar tam u sekretari ubang ngijet ni dagi pai ba ngajit hok utade uwan te suet te balai kami ane jumhurauri hane po chung sila kalong halor kipai ba jung chung sila rengkat usketri lora ka agenda uong ba lan reu nyausnem hangne chung sila kajingele kenti kajingele kes markliang hapo ka dorbar chung sila kawam kutsu tena kaliang kipai ba na leong usketri kila siam karai da karai dorbar jong ka dorbar ka ba adong kang sinong bae Shua ngila siam karai jong pai ba hadin lawara adorbar kadorbar kala pediang bat ka siam karai ba lakan tu yang sekretari ba unlei no hapo yang kasyari ban lei ban ai jing tho na ka benta ban ya weng no ai kes baro ban ya syong suk syong san namar ladam don ka sok ka sain karoi ka par kam don ten rei kini ujon stelen ubakamele de kum asan steri bat ukonro nong yalam jong ki khatar mut ki ong ba gilai apo yung bicar ki ong ba ngi kwa ba ni lekes ngim kwa ya suk kata kalong ka lenti jong ki bakla henrei habo pai ba kadarbar jong sinong kila kwa suk henrei nek beki de ban pediam hapo sinong sila hapo darbar lasim nai da u pai ba babon balang om da gi member Hasnong sila don executive committee judon executive member karai hapo dorbar kadai karai bobon balang karai pai ba rai jung pai ba henrei kini tang khat saungot ki persya agi rai dorbar la boron tiang ban kham sha shushu halor kani ka kanram hakani kasnong ka batisi tv klayor bani kren bat ka wei pat kalyang ka bathmun pelong kini ka dorbar snong hakani kasni nakalyang kani kan hon pat kalong baka jing thumbo ben perlong ye ka dorbar kadai hadin baka layo jing ben naki bor sarkar jong ka sora civil subdivision Ngi pelong dorbar ni sutu bada kakut order ka bangiyo na kakut na council kalong in February ngi ti hadin blayo at kakut order ni late bansik ka permission na SDO civil nama kala don ka section 1 pulpul tingilayo ka permission na o SDO civil tahdin pangilayo ay ka permission ng SDOSB nila panti pa no bangin siyong dorbar na kasi nakabanta bat pamilya yaki kam na basno tingin po perkhat kini pat ki perlok ki ba yalong persya bani kiwan ban pentut ay jing siyong dorbar jing ta kasi da ka ba kimsya ay ngi po yung dorbar de kabamot kini kilapan Kenya ka section 144 ka baga government ka implement hapo yung ka subdivision ng SDOSB te kumbang itipi ki kenthe kim ju shong dorba ko dorba ji de ki shanrang ki shong dorba tan kumbalong menta nang kaliang jungi ngi arrange tang ki members ko ngot ki rang ba tre ki kenthe kim don hok pon shong tingi mon yalam ki lada mangir ngin khot kenthe wan kan mi kai basusi tikini pudi ki kenthe ki ba don hok don menta bani shong dorba ki wan bani kata ka de na kaliang jungi nilayo order na ka court ila yo ke permission ng SDO civil bangin pelong dorbar na tangsi tingin po perkhat bagi ni ki perlok kin penthot ke jing song dorbar ji hangni ashela ji usketri jong ka shnong shela ni shajit haman labami usnun tumai kabamut hau January ngin jit yo usketri bat un pot no dalami usnam thamai hau January bat ngin jit biang hau January dawai po usketri tumai te ke ga bami ang ne galong ba ya uni usketri one day sweat like one day sweat lajit hau Januari berapa tenrei dang hau bunai April
uni ulapan kamti no kakam how way part orang ba uba ki ong Tobias tu dong uba ka high court uba lalong sekali kala penrem yo kaba kapor trekam jo kala court long ru member jong ga bas nong sela pi uske tri jong ga bas nong sela boni alam ga ba udai ba long member jong ga bas nong sela tre kumno dang haki arbnai ba uni uske tri uba legit menta IT no ela ga jong kakam how Tobias tu dong ubalong sketri barim ba uba ka high court kala penrem uba ka potri kam jo kam don shu but dei member jong ka bar jong usnyam ara jakat di dei halor katakan urim ni ki members ki badan aprangot khasan ngot nangi ni yang persya but ni le chaput ja bangile chaput ka pot ka mo February ni yes balengim ko ban withdraw ki yes ngir ngi kwa e ka jing so ke be idai ni ada expression ngi kwa ban so ke be Andre ngi la truak mat ka wal lada wan ko kata ga jiya so be kay ga bangi den berkan ngi de ban thong shwa ka committee jong ke rang ba ka ban ya shong berkan on condition ngi so on kumalom ta ke so on condition di klem don kita ki kendon ki kot kisah ki bun ki property ka ba ki don ak ti jong ki tingi ko ban ya so da ka bangi don ka committee hadin bangi la don ba ta committee ngi nya frame ke condition kumkin condition ki ban ya so ngi long welcome ban ya so ka be ngim don ga no ga jing persya